mthandazi. Kunezinto othi uyazizama empilweni yakho azifuna ukwenzeka. Yini sizathu wamenyiswa isilwane emzimbeni wakho. Lesi silwane senza ukuthi ngabe yini oyibambako ihliphike ihlakazeke. Ekhayeni yesilwane konke gijima phezulu mathayela. Konke gijima la khaya ebaleni. Njalo ikhona kwelanga into irula la khathe ekhayeni. Izingane ebusuku ziyakhala. Nawe uphulana nemuntu kodwa ubungamboni. Lahlala khona kumanje lelo khaya okulo kumanje uyesaba ebusuku athi khona uzombona kodwa umuntu abe angekho. Yindaba la khaya lesipoko kunesilwane kunemoya emibi efike yabekwa la khaya wathiwa hlalani lani. Seyibangisana nani ngokamoya but wena oyibona ngamehlo enyama but izenzo ziyasho ukuthi la esabdike khona la. But ingane encane izikhali khase ukuthi isilwane iyasibona lesilwane lengane sayihlukumeza ingane izizishaye futhi ikhala ebusuku nemini. Kakhulu ebusuku mina ngivamisile ukuhlupha leyo ngane. Yini sizathu kulomoya ola ekhaya obudikolosha weyipoko weyipoliyana uchela umuzi wakho ubethela umuzi ukline umuzi sebeze ikhala lakho sebeze delete lakho angikhuluma kuthiwa kona ufuka thenga umuzi ongawazi umuzi wakhiwe nini wakhiwe ngibani befaka ini lakhe eJaldini usebenze lo muzi ngoba lesilwane leyipoliyana the more ufuna imali ufuna extend lo muzi ufuna impilo ephambili umemali kuwe lento hliphize le mali imali ingahlali uvilapha kwezinto eziningi ungavilapha kwasho umuntu ekekamerweni ungavilapha kwenza into ezokusiza uthenga umuntu okugibela phezulu emotweni umuntu yagicika onke ama plans akho ufike kwahliphisa yonke into ikhuluma la ekhaya ebaleni kuyayizwa kona bese gijima kuyovala lapha ufuna kuzama khona ini impilo mbulo khona ekhaya ufuna ufaka umsebenzi uvela uvilapha nje kwafika umla ekhaya la uzogana sowuhambile ili ufika gane kona kucala yonke into ufuna ukuyenza wena gijima kuye phambili lokwesilwane spoil ipoliyana ipoko imoya emibi mbulo khona ekhaya uNkulunkulu akubusise Dlamini mthandazi usempumalanga mawungidinga whatever ala khona masemele ngifike ngizofika sisimoya emibi impilo yakho yephambili Nkosi kubusise Nkosi ekhayisele Nkosi kuphelelisa whatever ala khona mbulo khona ekhaya uNkulunkulu abe nawe akusindise ngasonke isikhathi uDlamini online video calls ngahlola akunankinga ngicela abantu bami lapha ku YouTube subscribe ba comment futhi angeze ke ama viewers abiye nje abenjalo mbulo khona ekhaya ngibona zithi channel yami ekucala yaba nenkinga ngase ngivula enye Nkosi kubusise Nkosi ekhayisele awufike kwesho la khasa kuposela via courier guy thokozana